Abantu nkulengo tebayi abo machoge kandi kana nabo basi mu machoge nabo machoge e municipality yogene nkaimuka nkaligi 500 million eche 250 kwa county na 250 kwa national government nkaigora industrial park aigabu mheshimiwa Amos 500 million aiga umachogo naomba ati waziri wa environment Bosch kuruga burabu umachogo naomba ati speaker ya Senate ikaiga naomba ati chief officer uwede kumwana unyamwana chief officer ya finance kama sasa nyenye ndio advice ya architect umuntu mwene na make sure itana ingo kwa net yake yesinga onkio imo amamega igana ende motega akitinda data kinde nyumba tinkweti mwete ko mbere tuke mwalimu abinjege mwalimu abinjege wote wanda tindali kawali serikali yana inus yaba kuri gasonali ki n'abarimu abawaziri chief officer even mpaka advisors aya binje onye tuko polisi na bolo vero ngagera ga kesi maragata kingo kwana ga koro da mori ne do kwana ga bana go ngagera si no right aya no musanyo ne ngo kwana wedo ga sei to man anya magonso karo njute abantu bamiti ekimaeli na kitusungula kanatenda si bano murwa masasa kakuna na wiyete ono ndio si bataya nekebe go se nekebe kole ono kama kama nekebe kama kama leta ono nestima ko bakande show mpaka wauju kiragina ki ubu mwari ngoroba wakana kibesa chimbe bate bitene kibesa 1.6 billion 1.6 billion chari wakana kibara chimbe omuchari kuru kidarekta cyane kichifu cyane ngoro wani kama ndamba oke kama tarikirite pipe wago kuno and bad onye the simba tinkonya cross msiye ito mimbata bana mwana ntumagari ichikoiba ebase yale ngoro na vile tikibesindana 135 million nkabuli wango yokabe nkaba 250 million nintegete seyeso ekero muchi umwana bagende school na imo get the latest abana ba kote form 4 bakanyara D minus D play D plus na mpaka C minus wabo ndani ba tikete school nchara ngatero abana bayike bagenda bakore chikozi in the vocational training centers abana bayore ekewa Kenya Commercial Bank ndana 25 million na nje kabika 25 million abana karibu 1500 bacholi usenyi mtwe wanapenda barabara kina ende machi fund ile ndigi kimilioni 50 na barabara kwa 50 ndabana mba ikiye bane pipiyo kabako ngene lazima toro sege sasa hivi abantu bamiti ngukole lengo tema hivi abantu tebanga ho kuboli mali chikora mchana no kiweke kitaba kyanga na simu ndio muziki wa mstari mwanjaji lakini wewe kwa vile milioni 250
chikambe batabi tigachi chiche mbalete nus billion bago ekra kore mas bayi yake kariye leseyu ekiare leseyu meyeyo ya bisikuruga naende kemo kwa tebo mo bakara mbemo kwa denga ndo takwera nakabe kumachoke bora semi yake betindali kama abantu kanali kama nali place boyo ndo mwese wote including unaona ile itoro nje nitege mo machoke na soto roka baba ama chigali bali 260 chigali tubate 361 chigali bate chigali sana na ndio 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 mwana tengo mo de que mwana que soy ali mejor kigaba tima ito kinjene pe mo so le tabana mwana nchi tutanga sisi katanga mkeke sisi abana ontude wensi wate a passport bagende KICC baliba chitoro bacho bagende Qatar waziri arfitua hapa tarehe 12 ngoja tulige harusi naende once more ikera baga ni 30,000 mbara ikera mbale nge kitui makaba makweni mbale nge nakuru ngoja bare onye ko wate passport ayo mumbura go so mwese register kulo taito jikwa busa elfu goseni 70 wabu so 70 onye wote takome nas 1150 onye wale 1150 Go grande cregento. Usiye, yanda baboje. Injesini. Naba de nyasa kama na ndi yake na boka na 845. Miaka ikomi na hivi around 52. Na lingo chia kana only 52. Mo wanje, kero ba 50. Ahora no normal te digo de mamá ni vengi que no te muevo. Uno le vaya. Como le trae no saben. Abandonamiento muy severo asama sabeno en esa kawan. Tinda mam nero. No de mam. No entendí. Amanda me meto aquí. Wewe ndio kama nusima huko ni kuna na mara mwenyewe mara mumwa mwana ngoja na ngama bani bole kumoso umondange chete kiyo ama tabla soboro kuma sawa ki tuiri na mweme ndoinse na ituruwa merere ebintu byense ukolera mheshimiwa Mheshimiwa Obugu Omino hivi amacharo amekubo mukubo amachaya serikali ya Austria ikana soeto visi ito ameleta na watu mkama ikamanga watu habari 800 million lakini serikali ndio lazima yale kuwekea ntekese cabinet igoro mwaziri wote na saineti cabinet memo ya chete simba icho iwana no mheshimiwa Barongo next week ngaro nairo to ngani na bado ngende kende cabinet toro saba ndamba to chibesa twaga chaba twita macha ya mikubu abantu bane 800 million for a project here. I think before the end of the year,